Uyabona lento esiyenzayo, sithi thina sithanda uNkulunkulu, sikhonza uNkulunkulu, into engekho lesiyenzayo. Futhi ukukholwa kwethu uNkulunkulu akakwemukeli. Futhi ngisho sifa ngeke size simbone uNkulunkulu, ngoba thina asikho ngaphansi kaNkulunkulu. Thina singaphansi kweminye imimoya, hhayi kodwa kaNkulunkulu. Uthi omunye kumina, le nkolo ohlezi ukhuluma ngayo wena ngeke ikusebenzele wena, ngoba wena wathi uzalwa wenzelwa imbeleko. Njengoba wawenzela imbeleko nje, wawufakwa ngaphansi komoya wedlozi. Kahle hle wena umuntu wedlozi, ukuphila kwakho konke kuncike edlozini. Idlozi ilona eligada impilo yakho, futhi idlozi malingasafuni noma mase selithukuthele liyokubulala. Lento ayikhuluma yayiyiqiniso elikhulu, nami futhi engiyaziyo. Ngike ngibukeke ukuthi ngokweBhayibheli kubhaliwe ukuthi ningaphindukeli kubantu abanamadlozi, ningaphindukeli kubantu ababhulayo, ngoba lokho kuyisinengiso uNkulunkulu. Uyabona lento yokuthi sibhangqa uNkulunkulu nedlozi, leya nto sisuke siyiphoqa nje, kodwa kahle kahle leya nto ayihlangani. Sizame-ke ukupatanisa, senze ngazuthi kuyahlangana, kuyasebenzisana. Uthole ukuthi omunye uzethi phela umuntu uma sefile uyahamba eyohlala noNkulunkulu, uma sicela iy'nhlahla, idlozi lona elisicelela uNkulunkulu iy'nhlahla, bese uNkulunkulu enike idlozi iy'nhlahla, bese idlozi linika thina. Yonke lento esuke siyikhuluma kusuke kuyinto engekho, ngoba okokuqala nje uNkulunkulu akanabo ubudlelwano nomuntu ongakholwa. Manje angazi ukuthi umuntu kwenza kanjani ukuthi ethi engakaze ekholwe waze wadlula emhlabeni, bese thina futhi siyashintsha sizothi usebenzisana noNkulunkulu uma sefile. Thina sikho ngaphansi kaNkulunkulu, asibhekiwe uNkulunkulu, sibhekwe imoya yamadlozi, futhi ngeke sikwazi ukuphuma khona, ngoba kuze kushiwo kuthiwa siyothi siyazama ukuyenqaba le moya bese yasibulala. Baningi-ke abantu abake bazama ukuphuma entweni yedlozi, noma bazama ukuphuma edlozini, kodwa idlozi livele libabulale. Futhi lokho hhayi ukuthi kusuke kuyiphutha, kusuke kuyinto vele esuke kuvele kumele yenzeke, ngoba ngeke uthi uzalwe. Kunabantu nje abathi noma befike emhlabeni ukuthi bafike ngentando yedlozi, yonke into yenzeke ngenxa yedlozi, kodwa ekugcineni busucabanga ukuthi wena uzophuma lapho, wena usuyakholwa, wena usindisiwe, busucathi idlozi lizokuyeka, ngeke lize likuyeke. Okubi ukuthi uma sekwenzeka idlozi selisibulala, bona laba esuke kade sinabo sithi siyakholwa kanye nabo, ibona abasijikelayo futhi bethi ukukholwa kwethu bekungekho ngenxa yokuthi besikholwa kancane, besingakholwa kahle. Bese umbuzo ukuthi uma ukuthi pho bengingakholwa kahle, bengizokwenzelani, bengizosithathelani isibindi esingaka sokuthi ngiyeke inkolo yami yedlozi ngingene ngapha okholweni lolu lukaNkulunkulu.